Ohin Tatoli é também ledo e formador especial da Rússia ABC de Austrália. De serviço e a média quase tinan hatnu preço Lima, mas a Tatoli partilha experiência ou editores, numa gestora sira e a instituição oficial Estado União Idane. E a formação de halo ba gestor sira e a redação Tatoli União focaliu quando a insa lidera no insa halo gestão nunemos insa halo serviço operacional sira ba serviço jornalista União e a Tatoli. Atau tem dia que ona ba matéria ka saída maka senior serviço oficial de ID partilha o jornalista no editor sira Tatoli firmai kita acompanha. So the training we're doing today will focus on 3 areas, and one is actually what does leadership do. So leadership generally can be 3 things. It means leading, and it means operating, and it means managing. Most leadership, as leaders, what we do, we spend 90% of our time in managing and operating, and we don't spend more time on innovating and innovation, which is critical to what we should be doing, to leadership and building audiences and improving our organizational success. That's where we should be putting our efforts. And I'm just trying to tell people to reframe how they do their daily behaviors to enforce that. That's the first thing. Then the second thing we'll go on to do is on effective feedback. Feedback is really difficult. For me as a manager, I always struggled to tell people that they're doing a bad job because sometimes they're awkward conversations. Sometimes you just don't like doing it or you put it off. But there is a system in place where you can actually make it again about the process, not the person. Don't make it personal, and it is effective as well. So I'll take the editors through that as well. And the last module is about coaching. It's about mentoring people and getting the best out of your staff. Barahulu ka karakas tebes pa ABCID tambah liu si kooperação kita bela hamit ka fortalecitan kita nia kooperação nene para tu bela facilita jornalista sira liu si formação sira nebe maka kurang nene iha o hindoron ita iha formação igatan e nebe disponibilizan si equipa ka formador da si ABCID iha buat pulu importante nele no kunfai ba jornalista sira ka gestor sira maka primeiro quando ba liderança, segundo quando ba gestão, terceiro quando ba operacionalização. Então, idane importante deles, ba jornalista sira atu bele hatene hari ku sir ninya conhecimento nene para sira bele halau sa ni serviço nene dia lutar. Presença ku si equipa ida uin ka pela formação nene ne ku si gestor sira gestor sira barak ni incluindo jornalista sira barak. Então, cooperação serviço entre Tatoli e ABCID e daí pertinente pegues e tem que tahu em consideração, não tem que continuar a fazer bawin.